Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Guys, so Pondok Abang ni dia punya brand promise authentic Malay food made traditionally. Tapi kan kita orang ni nak infusekan sikit dengan Japanese lah guys, okay? Nak kasih sikit interesting. Kita orang bawa masuk barang Jepun lah guys, barang rare punya. Okay? Ini baru punya barang lah guys. Mana you nak dapat tak tahu, tapi kat sini you confirm boleh dapat lah Kita ada stuff with mashed potato punya chicken guys, okay? Ada 6 pieces kat dalam ni. You tengok lah guys, dia punya colour. You jangan takut dia punya halal ke tak halal ke. Ni halal dia besar-besar lah kat sini. Then kita orang pun ada. Lagi satu is chicken meatball. Siapa yang tak boleh makan beef meatball, you boleh makan chicken meatball juga. Sekarang kita orang ada kat sini, okay guys? Cara dia, you boleh pan fry, deep fry ataupun you boleh letak kat oven. Ini 800 gram, $10, okay guys? Yang ini 6,5. Lagi satu punya, this one got cheese inside Shiso Maki. Bukan maki-maki guys Shiso Maki Katsu Tage Chicken. Ini untuk goreng-goreng punya guys, okay? Sama juga semua halal punya. Dijamin halal kat Pondok Abang because it is part of our mission to uphold halal integrity. So kalau you dah jelak nak makannya barangnya Melayu, you dah jelak nak makannya barang Western, you nak rasa Jepun, kita dah masukkan a few Japanese dishes for you to try out. Itadakimasu! Order now from pondokabang.com. The best authentic Malay food made traditionally.